jučerašnja kiša lijepo je raskladila grad. Sad imam jedan drugi problem, naime malo je vjetar pa će biti ono šumiće. Evo jedan galeb. Ništa od galeba, promašio sam ga snimit. Ali snimio sam puno drugih stvari, recimo Pannonian Challenge lagano se priprema. Sjećate se ovog? To se zovu tribine. Osim toga, eto, ovo hladnije vrijeme služi da se malo čovjek skonta, da vidi da je u stvari gotovo pola ljeta prošlo, da se koncentrira na neke tamo kreativne stvari. Recimo, dobio sam gomilu ideja za ovaj YouTube kanal, pa ćemo vidjeti kako ćete vi reagirati. Naime, reagirate dobro, ali se niko ne pretplaćuje, pa tako ako se niste pretplatili, evo, pretplatite se na kanal. Čisto da se u analitici vidi da ljudi traže i gledaju Osijek, da se pokaže da se u Osijeku nešto događa, a stvarno se događa. Recimo što se kreativnih stvari tiče, jedna ambijentalno-turistička predstava odvila se 1. ovog mjeseca. Zvala se Kako sam upoznao cara. Što se kreativnosti tiče, tu je i frka. Šta je frka? Frka je u stvari frka. Ekipa se sastala i snimaju jedan film o Osijeku, navodno o jednoj legici i njenim problemima, ali to ćemo sve vidjeti na godinu kada će proći vlak željezničkim mostom. Ne, kada film bude snimljen, montiran i predstavljen javnosti. Upitao sam čak i režisera kako ide. Kako idu poslovi i kako ide snimanje? Dobro. Hvala. Za sad, vidjet ćemo, tek počinjemo. Hvala. Dakle, čekamo frku. Kolovoz nam donosi gomilu sportskih stvari. Malo je jučer Osijek stradao negdje u Bugarskoj, ali sve se to da još izvući. Spomenuo sam ŽNK Osijek, one igraju Champions League uskoro, a uskoro kreće i Sunset Run. Ljudi gradom trčkaraju i trče, pripremaju se za ovu unikatnu trku. Drugim riječima, očekuje nas zanimljiv kolovoz. Kao što sam rekao, pretplatite se na ovaj kanal da pokažemo da se stvarno događa, a događat će se. Biće tu i glazbe, kulture, sporta, čita rekreacije, ima svaki dan. Kopika je opet lijepo napunjena. Toliko u ovom videu. Vidimo se. Napadaju komarci! Ma bolje komarci nego Turci, ajde!